ana wula birkin ma ikuna panzo sima wulana da gwamnan yara no ma lafiya botin lara na la gombira hakika gombira pune amuno ngura sanji yin tonya e kinyaka zuwa da baye kan kulpiyarna ni nin par saloma e nin biara nama anye ni da ko no anyasum to don sunu zan la nin par saloma parma atinya mala kan na lajwa mino dno wa ngura ye to gbanya ayan biawula zuwa nyala alaba na wo chati biir karviela de senyela gendore den da yinga sembala kan kanan titi in followers zasa pinchel den temsa to don yalla sasha kamza yon bila pune amuno ngura sanji bla jinje du jakatla nyu pale ayi yin kulkursa yune in video sasha kamza sa kanje bandola facebook share ka commentra ka like ra kanje bandola youtube yin nya ban share yin nya ban like ya mpaya pam karmel bukata nan bazanin afana din tim zantinya na woni chati en yum pelshel punuma ibetin yale nin ya biam ka vien yala men yala ay bon na nye video ade bago be ay bon na nyile mba ma vien yala nyi kpama manga ka keti youtube channel ma pune ay ko tyin search ma borin nya bangna be nyi ko search ma mba wulana anje kabzan video zan pana ka zan nu tol mbapra ya de kan yin nga adalci agbanyin pam kan ma pune subscribe ma la ka shey don ko en chakar pa bang bazana wono wula bang bana banya sasha kam tinir la yala kalan kana tite selwa pine dezo panye ma ayya karati nyel tiktok zanga zomna wune de pon number mama lamba wula number chankolo ba dili zomna wune kem youtube be kem facebook ngba te borshi ngba yulidi afana dem biana ama ka vien yel nga nyele ne to kusa nchante bohanle kakana ntizante nin data mposil zanta ananya kana mnyel kalan ka te bohate di same la bohasma tinu di wahala shele te data ma de kabukata de sa ka vien yel nga mbala ma bangma ma marka bi yungo video wan la lit mina nina ma yamba man kan to ngale to kanina ma mina to ko bobma dinan tale kan te ngala la video ma yungo ma bangma ma nga marka bi yungo agba kulmum ayata tarka nyamlu biya zan nga phone ayana kul nyasham anya mi on pin to zan ka million de ban ka de ban na ka de bayi ka zaine ka 50 siri an ko nyasham zan ki ha phone marka bi diti che kama minti pila sabo ne 2026 mardi yu palwa pun ka tem pema mba pralata masosina alonia ami biya wudam paga 2025 man karban na nyasum ka blan po na la biya ko paga to yende to kul suma bin yer shadin yel biya a biya ko pune zan halka tafsima ka tiki ka pa ko phone ampa pil sanabo niveau yo ka sanity nirba yi nirba ta nirba na niveau pia din yela nyin decision nyel dimi ka karangmata unwo simsina sanity ba din yela nyin nyan sham kaya tongla na duma nitin ke yum peshe puno na uncha badalir karata pa karpala wahala ka yandi po kana nyele na uncha tunu kamsa ha anyan kweshel pune karan yor karan gasga da wahala kama amma niveau so sarango obo miri yala okudom bira ka biane ko nya karbi ofo pune ka wahala she ko dikanyele na uncha kan baza dalir ke nunu karpala yandi la wahala kana nyele mba prakanya 2026 hali katit nawe zambuna za nyavle tepa 2027 agbon bi envi aiti divi dunguna nyinun ku chante pya yele ne diama vi ama ka fi ndia aiti divi nyinen dile ka fi ndia bangba man kana le den tonan ka so dans video nyaw katia nyel ka biasa punni to biasa na kunni simi gola da hinga man nabala ana tonan le agba biya ko pune pami do le mala saha nyimi dinya pamala saha to yin pangma ma dinya ne fo bol ka mal nyenati nyin dang ma patio benye cha yen ti shapuna ka paban zugo ni ama ne bo ne yela shamar ka zan lati niveau so ngunye anna min pol la raso ngale apagwar lambala nyimi no na min pol la tawa ba okule doile o doima de mo marka zan latu onu karane ay to kan ye shemon bala amno biya gula so ka to la biya ngwa so ka miyo timni vo so ye to shel ka bi so sulu ka miya zalami biya go foro oda panyo be donyo pa antono nyindo agwa antono ab tono le yungu
ya biya sani zangla hal ne yung ana to nan le to ama dit nan ka 12 mi karpa no de panin daba yi nyin kele no de han yung palwa da fa na ka so to selma bang ye ma breaking vunyale naw chamra za nyavle atentitile agba tia puna agba mil se puna zala o pano ma pa ma biya ko fiel to mi pa ma do ni ni abe mulo sawra ka sanele akon sanel ka biya ne ko nyar bi o mo pude we bang ni sanel ka ko ka no na sa ko na zan to ko gba data mba pradin ye shambala yande o mi blan ko la nyin de hagarge bang ye ma nungwele ndawi zati nya fya pa 2027 katinya nduma naw ni entumbe shatite yira yon polura ngum puroba yira sa shekam mawula milon garma ne garsonguna